ibyo uri kurakora ndasenga ngihagaze kuri kino gicane umuntu wese reba sete Imana igira ikikoze ndumva igiye kuza amahoro warakubujije amahoro ndumva igiye kwimura ayo mavuta ndumva amanutse ayo mavuta ndumva amanutse ndumva abantu batari gusenga ndumva abantu batari gusenga Imana yavuze ngo hari ahantu ikwimuye hari ahantu ikwimuye igutegeka ahantu ho gutegeka unamuuliza tu maisha yako na Mungu atafanya kitu kwera wabifashe ibisanzwe bikubera ibisanzwe isiyo ya kawaida Mungu atayafanya kwera wabifashe ibisanzwe kubera ibisanzwe ariko kubera wizeye ko ari ijwi ry'umuhanuzi hakika mnajua ni sauti ya yubaka umubiri uhereye isaha kuanzia leo fata kunda yawe uhereye kuri ba bandi ndazavuyemo kwera kuri wawe undagwaye ikibyimba kunda fata kunda yawe abo bace batuviramo ndagomba musenge reba setakaya ugara amaso Imana iragomba gukora narivuze ngo ugara amaso ndihagomba gukora hari abashimu bagomba gusha lesetakaya mane ugara amaso yawe ndumva gitare yaje kuvura Salasini 37 ya kwamba rien n'est impossible à Dieu. Nasema hakuna jambo Mungu asiyoweza. Na naitangaza asubuhi ya leo, kila magonjwa uliokuwa nao Mungu aanze kuleta solution. Kila problem uliokuwa nao Mungu aanze kuleta jibu. Kiwango ya amina yako haitakuwa imani yako. Sema amina kama vile mtu wa imani. Natangaza asubuhi ya leo, haijalishi shida unao, haijalishi problem unao, acha Mungu wa mbinguni aje kushughulikia hiyo shida. Mungu ameniambia ya kwamba kuna watu mahali hapa ambao wamekosewa na pesa kulipa nyumba. Niko naona Mungu anatuma pesa kwa hali usiyowazia. Hautafukuzwa nyumbani, sababu Mungu anakuja kukulipia hiyo nyumba. Mungu anakuja lipa hizo madeni zako. Hakuna jambo linaoshindikana kwa Mungu. My God. Hallelujah. Hautanifuata vizuri. Hakuna kitu Mungu anashindwa. Kama ni diabetes, sida, utasa, umasikini, hakuna kitu Mungu anashindwa. Maombi yangu kwako leo asubuhi, Mungu ageuze kila mambo iliyokuwa shindikana igeuke ikuwe uwezekana. Kama pesa ilikuwa ikishindikana, kuanzia leo ianze kuwezekana. Kama biashara vilishindikana, kuanzia leo biashara vyako viwezekane. Natangaza juu yako kila kitu iliyoshindikana, kuanzia leo vinaenda kuwezekana. Anayeongeza amina zaidi ya jirani yake, mambo yake iwezekane, mambo yake iwezekane, mambo yake iwezekane, mambo yake iwezekane kwa jina la Yesu. Nasikia Mungu anaanza shuka. Mungu akifanya mtu awe chaguo ya kwanza naofanya, anakutoa fasi ulikuwa
anakupeleka sehemu nyingine, akagutwara ahandi hantu. Ni unaona Mungu anachagula watu. Niko ndabona Imana ihitamwe abantu hano mu jamaa yako yote. Niko ndabona muri familia yako. Wewe ndio Mungu anatia chagua. Wewe ni Imana itaguhisemo. Mu kizazi yako yote. Mu rubyaro rwose. Wewe ndio Mungu anatia chagua. Wewe ni Imana mbonye itaguye. Ni kusema shida sio wewe. Ikibazo si wewe. Shida ni chaguo ya Mungu kwako. Ikibazo ni kuitwa kwawe. Unaona hii chupa ya maji? Unaona hii chupa ya maji? Kubutiki ya quartier. Aha, kuibutiki mkaka. Inauza bei gani? Igoranga. Hii. 1000 francs igihumbi. Uko mwenye auza maji ya chupa depuis alizaliwa. Hariyo umuntu atari igura maji kuva yapo. Anakunywa tu ya Regideso. Angwanguza ya Regideso. Anya ndishauza maji ya mchupa. Ninda maza kugura ikinjwa. Fatu hivi. Agire gusa. Usifanye sambla. Nugire sambla. Ushauza maji ya mchupa. Uramaze kugura amazi mu icupa ugire gutya. Fa hivi. Gira gutya. Uko fa wewe yauza kwa fa sambla wewe. Wewe unagura kuri gira sambla gira gutya. Sasa mtuambie bei. Mu quartier hapa mbele ni bei gani? Aha, ni igihumbi mu quartier. Mwaliuza leo. Ninde yaguze uyu munsi? Waliuza mu janvier ushagusha sababu bei. Mwaliuza. Waguze mu kwa mbere wali bagiye. Mwaliuza hii masiku. Wayiguza ngahe? 1000 francs. 1000 francs. 800. Mbona kisa muuzake maji? Warangena mutagura maji. 800. 800. Mu quartier. Hapa hivi. Sai. Mucharama. Mucharama. 800. 800. Twende mu 800. Tugenda muri 800. Hii mai. Aya mazi. Tuitoshe mu butiki ya Mucharama. Tuyakure muri butiki ya Charama. Tuipeleke mu butiki ya Mukigobe. Tuyatware mu Kigobe. Ni bei gani? 1000 francs. 1000 francs. Inaongezeka 200 francs. Biyongereje ko majana 2. Hii mai. Aya mazi. Tuitoshe mu butiki ya Mukigobe. Tuyakure mu Kigobe. Tuitie mu restaurant mu centre ville mu Kangoro. Tuyasire mu restaurant mu centre ville. Ni bei gani? 1500. 1500. Tuitoshe mule mu restaurant Kangoro mu ville. Tuyakure mu restaurant muri ville. Restaurant gani njo ya bei sana huku? Ya bei sana ya juu sana. Inaitwa nini? Mimi najua Kiriri. Kuna ingine ya bei sana. Kuna club direct Tanganyika. Tanganyika ambao mambo iko bei sana huko. Niho hano hari ibintu bizimvye. Mutanganyika ama Mukiriri Garden. Hii maji ni bei gani? Aya mazi nanga 3000. 3000 francs. Ibihumbi 3. 3000. Angalia. Mucharama. Ni hii chupa ya maji. Nayo mazi nyingi. Valere yake ni 800. Agaciro kandi majana 8. Lakini hii chupa. Ariko iri chupa. Tukitia Mukiriri Garden. Tuishize Kiriri Garden. Inakuwa 3000. Achaba 3000. Shida ni nini? Ikibazo ni iki? Shida haiko mai. Ikibazo saya maji. Lakini shida ni mahali maji imekuwa. Ikibazo naho mazi wayasanze. Shida haiko wewe. Ikibazo si wewe. Shida ni mahali umekuwa. Ikibazo naho uri. Mungu hamagaye ntiyitaba. Ataka mukimpigia simu. Ngwino hano nawe tugushengere. Ino nguraza kubona igitangaza c'Imana. Mana iragiye kumubaza amahoro. Uyu mugoroba nyene. Itarike nyene. Turagiye kumubuza kuryama. Robo sete kidebo. Mani mubuza amahoro. Ndumva hari igitangaza. Niko nasikia kuna muujiza. Lele sete. Talabondo kita ebo. Ayo mafuta ndumva amanutse. Ayo mafuta ndumva amanutse. Ndumva abantu batari gusenga. Ndumva abantu batari gusenga. Mana yavuze ngo hari ahantu ikwimuye. Hari ahantu ikwimuye. Kwishengero imbabazi zawe nizituboneke ko twasiherezo ribi ariko tubabariye kuko wemeye mwemu yera tagiye kumanuka mu izina rya Yesu. Ndagushimiye niweze nutunganye Mana utwemere ngo dutsindwe n'amajambo yawe. Urakoze, ndagushimiye kandi ndagukengurukiye mu izina rya Kristo Yesu, amen.